Kardon bini Newsfast Karbi Anglong birta thamjiba nili sami sinalirong pipi. Aprasi birta TV pen arjek tha. PMAYG IMSO ningkan ki thompleng derapita kim patang pi pedet. CEM kopia kang sai PG. Karbi Anglong Autonomous Council pen rongcho sengdet along le eviction jipu ajok rongpang thirarat ki bigiti thorpak pen ghonta krihini aparman choche junde kache song. Congress ko anma kaheno BJP atum lithumulang kusi pinilang bungding PASDC mas reliamai kangni. Kewangji MLA kilik ahut PP atup National People Party amen pensi kilik pathudun po. Nampia ingnar ahur patowe ejowet mon pharohini sose asok angjin chotekang der. Keduke boy araraphan pu sorkara hinpen PMAYG IMSO panong pipot seta angbong kachi jogdun atumahem kikim patang pi pedet lason si 5 nong rongkhang constituency arlo mati rongkhang block ke parlo wothatlang sopen chekoinot dera arong amekar rajen krolapen braili ronghang pen kedang lok penang an PMAY ahem kikim ketang tedet aputhak pherang ke atumpen kahumridam ahut thekpon longlo lasi labangso ahem kikim patang pi pedat aputhak alang litum pen aning duk pen kaning je ponatengke limlimbian na scheme pen la nang kele ke contractor abang ke bina kropi pulo apoisa abang ta purun ke thom ulai allo la hem non antanang petang kedat si ta comment tu ning cancel bang so hem kikim pon la 2018 pen non anlo tai dopik lo office lo mata blog lo mata complain ekta lo pidam tang matai silo lasi bangso ahem kikim patang pi pedat lake kechok che komadlo blok asor loma mati angbong kache jogdun atum loma lapen labangso PMAYG ahemso kikim puansi pedokok poma puta alang litumpen ningjepon lapu CEM tuliram ronghang kaningje atengke patangte pulotangte insai ji pusi rat angnu lamchak pipon ye ji bilagor PMAY ঘর ইনকমপ্লিট হৈছে কোনকালে কমপ্লিট কৰিব লাগে ডেডলাইন দিয়া হৈছে যদি নকৰে তেনেহলে জি আৰু ভিডিঅ ওপৰত আমি এফআইআর লস কৰিম তেওঁলোকৰ জেলকে আমি প্ৰেৰণ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে lasi labangso PMAY ahemso puthot kikim kipatang piponji aphat non ke dobom poriborton a sarkar mate team Karbi Anglong ke japon atum lahai aputhak RD ki piponji aphan si tuning ripon othadlang sopen rajan ronghang Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong pendi mahasa araraphan Congress BJP atum kachong thui idet articles 244A jongsi NPP atum charilong lopulotangte Parliament along bangso puthak ase angtong kepaleji aphan pura pinidiphu along kedo hambi restaurant along pherangkia maike pha hut chakpon bangso hut People for Party matethi hekpen PP atup National People Party ratchari asong along chepa ogdun si kebangji MLA kilik along NPP amen pensi kilik chedandun popusi pini pherangke amayanglong chepa klangpon PP atum NPP Meghalaya Power Minister James Sangma Nagaland NPP President Dr. Andrew Ahoto Sema NPP Kongchunbang Lima Longkumar Angbong Cherai Ponsi PP Aphan Dengponlo lasi Congress BJP atumke North East mate inglong aso akisung chini ne lapen ladak nihang nirep kedo khaibarim atumaphan mate inglong aso angbong si kisung chini chot lasi kebangji arni penke RG dinklui pen akimang articles 244A kepa chun serakji aphan Parliament along ase angtong kepa ledun thekpo कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244A के बारे में और हमने उनको बताया है कि एनपीपी पार्टी हमेशा से सपोर्ट करती आ रही है और आज भी हम लोग कर रहे हैं आगे भी करेंगे इसके लिए इसकी मांग के लिए और इसके बारे में हम लोग पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे पीपल्स पार्टी जो है श्री राजन जी के पार्टी के साथ आज उन्होंने एनपीपी में आज मर्ज किया है हमें बहुत खुशी है और हमने वार्मली उनको रिसीव करते हैं वेलकम करते हैं हमें पूरा विश्वास है कि उनके आने से
पार्टी में और मजबूती से हम लोग काम कर पाएंगे और कार्बी आंगलोंग में हम लोग पार्टी को मजबूत बना के यहाँ पे बदलाव और चेंज लेके आ पाएंगे। लासी कार्बी आंगलोंग अरब चेराप चेतो दुन पेन आंगदी आंगदोन पेन NPP अलोंग चेराप दुन पेन के पहाई पन जिया फांसी चुनिंग रिपन नॉन अमात कार्बी आंगलोंग अलोंग के NPP एडहॉक कमिटी सी सेंग चोटलांग पुसी राजंती मुंग पेन निंजे पन न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट न्यूज़फास्ट कार्बी आंगलोंग Pinikhat-khati Police Station angkang Ihu Mahendro KUV kang Huagari Lahorijan Karagaung PP along Police Atum Kinep Dunlong Bangso gari dokumen aputhak lang tarlip dunsi kang Hupu Driver Akshianat Arta Inkoira Sirkep Asar Buramen Jitendronath Arong Bareilly Mangoldoi District Darang Pusi Pangtheklong Bangso gari kang Bo Puthak Garchok Police Station along ta White case number 700/20 under section 406/420 IPC Lamhoi Pilupusi Pachini Lasotengsi Bangso gari Nebdunlongu Lapen Garchuk PS along Sitami Birta Pali Etlupusi Police Pachini Pon Locally খবর এটা গুৱাহাটীৰ গছৰ পৰা পোৱা গৈছিল কি এখন গাড়ী তাৰ পৰা চুৰ হৈছে তো সেই মৰ্মে আমি লাহোৰজান পিপিত এটা নাকা বহা হৈছিল আৰু ৰাতি প্ৰায় 9:30 বজাত এই গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS01 BY683 তো এই সময়তে গাড়ীখনৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিল তেওঁৰ নাম হ'ল অক্সেনা তেওঁ দৰঙৰ বাসিন্দা হয় তো তেওঁক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ Bokajan Pen Bisnu Lekthi Newsfast Karbi Anglong Keroni Forest Southern Range Sangkang non malom kai kita kiplung redet aing narahu Keroni andung tebok terai arong stoka hiti malom kaita kedo ketak anta ing takso anpinlu Bon Sitramik Keroni Southern Range atum arjulong lokta theklong li chikrong bor iderajo patuwele thotta prikang mihom ahi dialong sok angjin along amatsi mun pharo hini sose asok ing narahur chutekang dedlo Lapen keroitang asok anta kecho kesak phalang no tekang edlo pusi pherangke atum karju damahut isung ke phowek atum pachini dun Keroni penren sing teron Newsfast Karbi Anglong di phulamding kilometer phli atowar along kedo rongpang thir arong ningkan sirkep sose rong chosengdet aphi bangso along le council atum judicial court atuma phan land allotment kepek dat pu ajoine bangso arong aphan Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Pen Nikrep Ho Angbong Eviction Alam Toy Kipi Det Ajoksi Hadak Aradatum Men Manghu Prongsi Nitumke Thur Thekte Pusi Piniru Samson Singh Ingti Memorial Park Ki Bigiti Thur Pak Pensi Ghonta Krihini Apartment Hunger Strike Matik Choche Junje Pin Pen Kachi Song Padopon Manila sai phải sau nó đang vàng long lấy lúc bây giờ mình đi chúng ta sau nó phải mình thu thêm lúc bây giờ là cái vấn đề là cái gì cũng em sẽ mình đi cũng phải đang hoàn thành những số phải là đặc biệt là các thủ đang lấy lúc bây giờ là để sự nghiệp tiếp tục bây giờ Line in 선선히 수마스타미 작품서 온라인에 자리 있고 나도 나랑 빨리 감로 너무 토노 담모니 그게 당에 비서는 한 부분이 니리 등에 나 우리 프로모 팅게 너희 보나서 소마도 비기 기뱅이 보나서 기도 다칼랑 마고 잘로 이 메리카 비스다가 이도로만 Alang litum ke hang ateng ke prabjin pen bangso eviction asai ington nang jila pen laso puthak council EC meeting along chingwai ponang jila pen 6 sedol arona teng rong kithir thip pen Council atum deng ponang jibuta ke hang padopon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Nilip constituency arlo mohila morcha atum pen chepatir piponsi speech competition mate ideori buloni ke dengpon bangso speech competition ke so arlo atuma phan panong PC BJP pen matha pon pen so arlo jongsi avete munit chanthek the lapen munit pu chipu muve setami langdam pulotangte kedamtang Apurun ahut setami so arlo aphan kelang sile kachulang rem lapen kumatni abang pu ahem kachubochi pen muso arlo saide pulote tok borta pachar lidunde lapen hem asai chotoi rong titi lapen lam thek the ningje thek the pir the pachini dunde dat asonsi paman rong titi si thek pon long lasinon apor BJP sarkar nangkele ahut anke so arlo mate pai atuma phan kanghon kangjin so ke the
pen ajo lam kaning je chepate speech competition asai tame BJP pen dengpon lasi halaso ning cheparong pen kapanong athepi ideori buloni programs pulo pusi bangso amaipu kechari pon meipi phudang kilingpi ahin pen soar loa phan kethan pajirmi pon bangso amaya long kache tongdun alohi aman pen kedo East Karbi Anglong District Committee Klembangphu Chakanyas Taro Nilip Mohila Morcha Elias Teronpi Nilip Kisan Morcha Meipu Jitupon Thengle Nilip Mohila Morcha Klembangphi Elisa Terangpi atum chetongdun pen bang trokep sose armu chetongdun bang so speech competition along anutinta chepate pon pen ing samjin pen pachun pon Nilip pen Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Singhason constituency arlo langbung dingpi ASDC branch pen Masreli amai padopon bangsolong dena sing teron mai kachari pon lapen Suresh Singnar hin pen mai kepa lapen aluhi pachini pon bangsolong Chandrakanta terang mai phu ASDC TD amai Jotson Be Chunbang Hemsing Tiso MLA Barim Sanjay Kiling Sona Singh Terang Keshop Terang Ram Singh Ingti Hemari Be Sorkar Be Budhesor Inghi Kasang Teronpi Junaki Ingti Pipen Chenglok Ketekiding atum chetong dunsi Mai Ardi Pidum Bangso Mai along aluhi atum pen kethan ponke Congress atum ko anma kehenu BJP atum kehenu lithulang Hemso men pen tangka kehang tap Job card atangka bank along tondung kokbo bikhariason job card holder along pen tangka kachong thandun lapen kachong thuidun pen chenglok ang ton ke chokche ke BJP hello pusi thanpon mai juddet pen rato an pen choran esan chorap pruisi mai pajut pon news text report news fast Karbi Anglong Ini update apa sih pajuto demi thame karda